Svi znamo o užasima Drugog svetskog rata, ali jedno ime se ipak provlači malo više od drugih kao najgore. Pored mučenja, prisilnog rada i ubijanja, na zatvorenicima su vršeni razni eksperimenti, a njih je sprovodio između ostalih i monstrum, dr. Josef Mengele. Evo 5 jezivih činjenica o možda i najmasovnijem ubici svih vremena. Neki istoričari kažu da je diplomirani lekar s doktoratom iz antropologije bio čvrsti vernik u Hitlerove ideje o arijevskoj rasi i superiornosti nemačkog naroda. Drugi pak tvrde da je njemu ideologija bila manje važna, da je on samo bio neverovatno ambiciozan, da je žudeo za otkrićima i priznanjem. U svedočenjima iz Auschwitza govorilo se kako vozove pune Jevreja, koji su svakodnevno pristizali u taj logor, Mengele nikada nije video kao zločin, već kao priliku. Zatvorenici su za Mengela bili beskrajna zaliha sveže robe, po znacima navoda, na koju je mogao da eksperimentiše. Nažalost, zatvorenika, njegova ambicija je bila puno veća nego posvećenost lekarskim etičkim kodeksima i bio je uveren da radi za dobrobit čovečanstva i nauke. Već 1937. dobio je posao na Frankfurtskom institutu za naslednu biologiju i rasnu higijenu, gde je bio desna ruka lekara Otmara Freiherra von Verschuera, čvrstog zagovornika eugenike i advokata prisilne sterilizacije, koji je bio opsednut istraživanjem naslednih bolesti i blizanaca kao pojave. Eugenisti su bili naučnici u 19. i 20. veku koji su verovali da ljudska vrsta može da postane bolja ako se njeno širenje strogo kontroliše i ako se koriste znanje o genetici kako bi se selektovale poželjne nasledne karakteristike, ali metode kojima se to postizalo kod ljudi vrlo brzo su se pokazale kao dubiozne. Nacisti u Evropi primenili su istu logiku, pa su tako kao nižu vrstu proglasili Slovene, Jevreje, Rome, homoseksualci kao i osobe sa mentalnim fizičkim problemima. Mengele je spadao u grupu eugenista koji su čvrsto verovali da čine veliku uslugu ljudskoj rasi tako što se rešavaju onih koje smatraju inferiornima. Iste interese imao je i Mengele, koji je u Auschwitzu posebno mnogo pažnje posvećivao obolelima od dvorfizma, blizancima, kao i traženjima dokaza kako su Jevreji i Romi zaista niža rasa. Mengele je dobio nadimak anđeo smrti, prvenstveno radi toga što je više od 400.000 ljudi direktno koštao života. Pri iskrcavanju u Auschwitz radilo se sortiranje, gde ako niste bili za radnika, bolesni, stari ili nezanimljivi Mengeleu, išli ste u gasne komore. Mengele je, kažu svedoci, užasavao i druge doktore kojima je sortiranje bio stresan posao, dok je on pevušio bukvalno dok je to radio. Svog iskustva s doktorom koji je ljude prebirao tražeći podobne za eksperimente, svojevremeno je se prisetio Oleg Mandić, jedan od poslednjih koji je napustio Auschwitz nakon oslobođenja. Doveli su me u ambulantu i posrećilo mi se. Imao sam temperaturu više od 38 stepeni Celzijusa. Valjda sam se uplašio i s tom temperaturom po nemačkim propisima nisam mogao da pređem iz ženskog u muški deo logora. Istovremeno su 1000 ljudi ubijali na tom mestu, a ja, klinac, nisam smeo iz ženskog u muški zbog temperature. Apsurdna nemačka pravila. Verovatno sam zbog toga i preživeo. Smestili su me na odeljenje blizanaca doktora Mengelea. Tu je hrana bila bolja. Mislio sam da bi tu bilo dobro da se ostane. Islužio sam se raznim trikovima. Ne znam odakle mi to, ali sam znao da ako trljam termometar mogu da ga natrljam do željene temperature, ali je bilo loše ako si ga natrljao previše, 39 i više. Svaki dan je dolazio Mengele i nije mi tada izgledao kao čudovište. Blizanci su povremeno odlazili i retko bi se vraćali. Icak Ganon pak ima potpuno drugačija sećanja na doktora. Iz svog sela na severu Grčke njegova cela porodica je prebačena u Auschwitz. Otac je umro na putu, a majka i 5 braći i sestara odmah je završilo u plinskim komorama. Icaku je Mengele svoje ručno, bez ikakve anestezije, izvadio bubreg. Bio sam vezan za sto, urlao sam i molio Boga da me ubije. Nakon toga sam dobio posao čišćenja krvavih instrumenta po salama i ni u jednom trenutku nisam dobio tablete protiv bolova. A jedno sam proveo celu noć u ledenoj kupki kako bi Mengele ocenio moje plućne kapacitete. Iako su Mengelovi postupci i način rada na institutu u Frankfurtu bili po
načinima struke i, kako kažu naučnici, danas bi se mogli priznati pod naučni rad, ono što je činio u Auschwitzu nema opravdanja. Ujak Mengele, kako se sam nazivao dok je deci delio slatkiše, injekcijom je ubrizgavao hemikalije i mastilo svojevremeno u oči, radio operacije bez anestezije, nepotrebne transfuzije krvi, operacije promene pola i brojne druge užase. Sećam se kada je dve male Romkinje, sestrice, zašio leđa o leđa i spojio im krvotoke, hteo je da napravi sijamske blizance. Umrle su 3 dana kasnije od gangrene. Kada smo sestra i ja došle, veselio se kao malo dete i ponavljao reči blizankinje, blizankinje. Naša majka ga je upitala da li je to dobro, a on je samo klimnuo glavom. Iste sekunde su nas iščupali iz njenih ruku i odveli i to je bio poslednji put da smo videli mamu, kaže Eva Mozes Skor o sebi i sestri Mirjam, retkim pojedincima koji su preživjeli Mengelova iživljavanja u ime nauke. Mengele, uprkos užasima koje je počinio, nije završio na sudu. Preko Đenove je pobegao prvo u Urugvaj, gde se drugi put pod svojim imenom Jose Mengele oženio, a onda je otišao u Paragvaj pa u Brazil 1961. godine. Sprijateljio se s nacistom Wolfgangom Gerardom, tu je sahranjen i pod njegovim imenom. Umro je od srčanog udara, plivajući u moru 1979. godine. Freddy Overstegen rođena je u Harlemu, blizu Amsterdama, 6. septembra 1925. Imala je samo 14 godina kada se pridružila holandskom pokretu otpora. Ona je zavodila naciste u baru, pa ih ubijala. Evo i 5 zastrašujućih činjenica o ovoj neverovatnoj ženi. Zajedno sa starijom sestrom Trus i prijateljicom Hanom Schaff postavljala je dinamite na mostove i železničke pruge, a onda ih je dizala u vazduh, izvlačila je jevrejsku decu iz koncentracionih logora i ubila brojne naciste tako što je krila pištolj u korpi bicikla. Trio je imao rutinu kada je bilo u pitanju ubijanje nacista. Prvo su im prilazile u barovima, a nakon što bi ih zavele, pozivale su ih u šetnju šumom. Tamo bi ih likvidirale, kako je jednom prilikom rekla i Freddy. Morale smo to da uradimo, to je bilo nužno zlo, ubiti one koji su izdali dobre ljude, rekla u jednom intervju. Na pitanje koliko ljudi je ubila ili je učestvovala u njihovom ubistvu, heroina je rekla kako jednog vojnika ne treba pitati tako nešto. Freddy je umrla 5. septembra, dan pre 93. rođendana. Bila je poslednji preživeli član najpoznatije ženske grupe otpora u Holandiji, koje su svoje živote posvetile borbi protiv nacističkih okupatora i holandskih izdajnika nedaleko od Amsterdama. Obe sestre Overtegen preživjele su Drugi svetski rat. Trus je nakon rata radila kao umetnica i napisala je memoare o svojim iskustvima dok je bila u pokretu otpora. Umrla je 2016. godine. Freddy je jednom izjavila da se sa traumama iz rata suočila tako što se udala i dobila decu. Ima 3 dece i 4 unučeti. Fresi i njena sestra preživele su Drugi svetski rat i doživele duboku starost. Međutim, njihovu prijateljicu nacisti su uspeli da uhvate i pogubili su je nekoliko nedelja pre nego što su potpisali kapitulaciju. Sestre su se ponosile što su bile u pokretu otpora i nikada nisu zažalile zbog toga, ali su rekli kako ih je to jako bolelo. Bilo je tragično, veoma teško i posle toga smo često plakale, rekla jednom prilikom starija sestra Trus o tome kakav je osjećaj ubiti nekoga. Jeste li ikada čuli za frekventni standard savremene muzike, odnosno normu za usklađivanje tonova? Ako niste, reč je o 440 Hz koje je 1939. propisao nacistički ministar propagande Josef Goebbels kao idealnu frekvenciju za široke mase. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o ovom zvučnom fenomenu. Nauka pokazuje da kada se zvučne frekvencije kreću kroz određenu materiju, kao što su voda, vazduh ili pesak, oni direktno menjaju vibraciju materije. Kukuruzno brašno u vodenom rastvoru reaguje stvaranjem oblika pod uticajem visokih vibracije. Svi mi u sebi imamo određenu vibracijsku frekvenciju, da i ne spominjamo naše telo, čijih 70% čini voda. Dakle, sigurno možemo da očekujemo da muzičke frekvencije mogu da menjaju naše vibracijsko stanje. Svako izražavanje kroz zvuk, emociju ili misao sadrži specifičnu frekvenciju koja utiče na sve oko sebe. Zanimljivo, ako odete van grada u prirodu, osjećate se kao preporođeni, a nijanse boja,
ptica, kreket žaba, žubor vode imaju smirujući efekat na um. Ti zvuci se sastoje od vibracione frekvencije koja se meri hercima. Svi ti prirodni zvuci variraju na 432 Hz, što je i prirodna frekvencija univerzuma. Mnoge religije koriste tonove na 432 Hz svojim pesmama, kao na primjer šamani u Amazoniji tokom ceremonije isceljenja. Čak i tibetanska zvučna činija nameštena na 432 Hz, kao i mnogi drugi drevni instrumenti koji su podešeni na ovu prirodnu vibracijsku frekvenciju. Zamislite sada da je celokupno stanovništvo zemlje i ne znajući namešteno na drugačiju neprirodnu frekvenciju od 440 Hz, kao što jeste, ako vibriranje u skladu sa univerzumom može da ponudi toliko pozitivnih stvari, da li bi neslaganje frekvencija nas i našeg izvora moglo da ima jednake snažne negativne efekte? Bi, ali vratimo se na trenutak u vreme kada smo se otuđili od vibracije zemlje, univerzuma i svega što nije veštački. 1939. nacistički ministar propagande Goebbels odredio je 440 Hz kao standard za usklađivanje tonova. To je učinjeno zato da bi ljudi mislili i osjećali na određeni način i da ne bi bili zatvorenici određenog stanja svesti. Začudo 50. američke vlasti su odredile isto standard prema kojem sva muzička oprema, kao i muzika na TV-u i radiju, mora biti emitovana na 440 Hz. Po nekim teorijama, Rockefellerova fondacija započela je taj rat protiv čovekove svesti nametanjem standarda ugađanja tonova na 440 Hz. U Americi takva frekvencija je predlagana još davne 1936. godine. Sadašnje usklađivanje muzike na 440 Hz nije u harmoniji ni na kakvom nivou sa kosmičkim kretanjem, ritmom ili prirodnom vibracijom. Mozart i Verdi bazirali su svoju muziku na prirodnoj vibraciji, a podešavanje na 432 je nazvano Verdijevim podešavanjem. Smatra se da je frekvencija od 432 Hz matematički usklađeni obrazac univerzuma. Istraživanje pokazuju da 432 vibrira u skladu sa kosmičkom zlatnom merom, odnosno brojanjem pi, objedinjujući svojstva svetla, vremena, prostora, materije, gravitacije i magnetizma s biologijom, kodom DNK i svešću. Kada naši atomi DNK počnu da vibriraju u skladu sa spiralnim obrazcem prirode, povećava se naš osjećaj povezanosti s prirodom. Nekoliko autora iznelo je tvrdnje da je tajno društvo Vril bilo tajno okulističko društvo koje je postojalo još u pre-nacističkom Berlinu. Berlinsko društvo Vril je zapravo bilo unutrašnji krug tajnog društva Tula. Takođe se pretpostavlja da je ovo društvo bilo u bliskom kontaktu sa engleskom grupom poznatom kao Hermetički red Zlatne zore. Do danas nije obavljen ni jedan pouzdan dokaz da je tajno društvo Vril ikada postojalo. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Društvo Vril ima osobine koje su karakteristične za teoriju zavere, tajne gospodare, bekstvo Hitlera i drugih nacističkih zvaničnika iz Berlina na južni pol, leteće tanjire, tajne nacističke izume i nove oblike energije, vanzemaljce sa Aldebarana. Društvo Vril je osnovano inače 1921. godine kao sve nemačko društvo za metafiziku sa zadatkom da istraži poreklo arijevske rase. Nastalo je kao grupa ženskih psihičkih medijuma koje je predvodio medijum društva Tula. Marija Oršić iz Zagreba, koja je tvrdila da je navodno stupila u kontakt sa arijevskim vanzemaljcima koji žive na Alfa Tauri u sistemu Aldebaran. Navodno ovi vanzemaljci su u prošlosti posetili planetu Zemlju i naselili se u Sumeru. Otuda i naziv Vril koji je nastao od drevne sumeričke reči Vril, što u prevodu znači božanski. Drugi medijum je bio poznat samo pod imenom Zigrun, preuzetim iz nordijske mitologije. Zigrun je zapravo bila Valkira, jedna od 9 Votanovih ćerki. Društvo je navodno organizovalo više koncentracije u cilju pobuđivanja bile energije i organizovanja svemirskog leta do Aldebarana. Da bi to postiglo, društvo Vril se udružilo sa tajnim društvom Tula i sledbenicima Crnog kamena kako bi se finansirao ambiciozni program kojim je bila predviđena izgradnja interdimenzionalne leteće mašine bazirane na dostignućima
iz oblasti fizike koji su članovima društva preneli vanzemaljci sa Aldebarana. Društvo Vril je tvrdilo da su njihovi članovi bili Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Hermann Göring i Hitlerov lični lekar dr. Theodor Morel. Oni su prvobitno bili članovi društva Tula, koji se priključilo društvu Vril 1919. Nacionalsocijalistička radnička partija Nemačke formirana je godinu dana kasnije, 1920. od strane tajnog društva Tula. Čak i dr. Kohn, koji je pomagao da se dizajnira nacistička zastava, bio tulista. Po dolasku Hitlera na vlast 1933. oba društva, i Vril i Tula, su navodno dobila sredstva od države koja su bila namenjena razvoju programa izgradnje svemirskog broda sposobnog za međuplanetarne letove, kao izrada letelice koja bi mogla da se koristi u vojne svrhe. Posle 1941. godine Hitler je zabranio tajna udruženja, zbog čega su Tula i Vril zvanično pripojeni SS jedinici E4. U ovom periodu Vril je postao poznat kao i lanac, što se odnosilo na mentalnu vezu između njegovih članova. Vril je takođe imao veze sa Canarisom iz Abvera, sa Ahnenerbe, intenzivno je sarađivao sa inženjerima iz Arada. Zbog brzog napredovanja saveznika, Vril je planirao prebacivanje tehnologije u bazi izvan Evrope, naročito u tajnu bazu 211 na Antarktiku. Pored navedenog, plan evakuacije predviđao je i evakuaciju medijuma na Andromedu putem međudimenzionalnih letova. Medijumi su krenuli na putovanje u martu 1945. i od tada im se gubi svaki trag. Hitler je naručio da se u Sovinim planinama, koje se danas nalaze u Poljskoj, izgradi najstrašnije oružje sveta, Wunderwaffe. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom pomalo okultnom fenomenu. Uređaj je imao sposobnost da putuje kroz vreme i posjedovao je antigravitacione sposobnosti, a nekoliko nacističkih naučnika je umrlo tokom testiranja. Dok su se saveznici krajem rata približavali, uređaj nazvan Zvono je prebačen u Južnu Ameriku. Tako bar tvrde teoretičari zavere koji svoje informacije baziraju na izjavama SS oficira Jakova Sporenberga. Njemu se za ratne zločine sludilo u Poljskoj, gde on izneo ove neverovatne informacije. Prema njegovim rečima, zbog prikrivanja postojanja Zvona, ubijeno je 60 inženjera, naučnika i tehničara. Zvono je bilo široko 2,7, a visoko 4,5 metra i kada je bilo u pogonu, činilo je neobično zujenje. Istraživač Igor Vitkovski tvrdi da je aktivno Zvono emitovalo polje energije širine 200 metara, a ko bi se našao unutar njega bi umro. Po njegovim rečima, mašina je mogla da emituje slike iz prošlosti. Hitler je navodno pred kraj rata poslao Zvono u Južnu Ameriku, gde se još uvek nalazi. Drugi tvrde da je već odavno u posedu Sjedinjenih Američkih Država ili u tajnoj nacističkoj bazi na Antarktiku. Još jedna interesantna stvar je da su čuvenu NLO olupinu u Keksburgu svi do jednog lokalci opisali kao Zvono. FBI se nikada brže nije pojavio na mestu neke bizarne nesreće. A da li je ovde baš sve potpuno normalno i prirodno? Procenite sami. Samo 2 znaka, jedan u Nemačkoj i drugi u Engleskoj, označavaju lokaciju na kojoj se nalazi Berghof, kuća za odmor nacističkog vođa Adolfa Hitlera u Bavarskim Alpima. Evo i 5 interesantnih podataka koje možda niste znali o ovoj alpskoj lepotici. Danas je ona muzej na otvorenom, koji je otvoren 1999. godine kako bi skrenuo pažnju mladih koji su kao poklonici Hitlerovih ideja obilazili Berghof kao svetilište. Kuća je sagrađena 1916. a mesto Oberzalbergu je gotovo da se od tada nije promenilo. U njemu vreme kao da je stalo. Prošle godine je Hitlerovu kuću obišlo 170.000 posetilaca, a dr. Matijas Irlinger, koji je u muzeju radio 2004. tvrdi da, nažalost, veliki broj ljudi zaobilazi muzej kada dođe u obilazak kompleksa. Prva generacija posle rata samo je želela da zaboravi, druga negde od 68. i prošeta ovim delom, počela je da postavlja pitanja, treća generacija dolazi na ovo mesto često i pod uticajem nacističke propagande. Ipak, mislim da smo pametni, da smo dovoljno jaki, da možemo da se nosimo sa tim. On je rekao da je u poslednje 2 godine organizovan veliki broj tura ultradesničarskih grupa iz Mađarske i Češke, u kojima su takvi pokreti u ekspanziji.
Guardian je naveo da je Berghof bila Hitlerova kuća za odmor, izgrađena pre više od 7 decenija. Mladi Adolf početkom 20. godina 20. veka provodio je vreme na tom mestu, ali mu se nije dopala promena vlasnika. Zato knjigu Mein Kampf nije završio na mestu na kom je počeo sa pisanjem, ali je sav prihod od prodaje te knjige uložio upravo u kupovinu kuće. Kuća je proširena i renovirana, a Hitler je nadenuo novo ime, Berghof. Danas u blizini Hitlerove nekadašnje rezidencije stoji mali putokaz koji prolaznike upućuje ka muzeju otvorenom u blizini kući. Guardian piše da je muzej otvoren 1999. godine kako bi skrenuo pažnju mladih koji su kao poklonici Hitlerovih ideja obilazili Berghof kao svetilište. Nije uspelo, kao ni kada je 52. godine oko Berghofa posađen veliki drvored kako bi krošnje drveća zaklonile pogled na kompleks. Ipak, značaj tog objekta u istoriji Trećeg rajha nije mogao da bude u senci. To je bio druga ili treća najvažnija lokacija na kojoj se okupljao glavni štab nemačke vojske tokom Drugog svjetskog rata, a pogodno za generala Trećeg rajha bio je teren na kome se Berghof nalazi, kao i veliki broj tunela koji su izgrađeni kako bi pružili najsigurniju moguću rutu za beg. Do tih saznanja došli su i saveznici koji su 25. aprila 1945. besomično bombardovali čitav predeo verujući da je Hitler iz Berlina pobegao upravo u Berghof. Nemački general Erwin Rommel, poznat po nadimku Pustinjska lisica, jedan je od najvećih vojskovođa 20. veka. Život je skončao samoubistvom nakon propalog atentata na Adolfa Hitlera. Evo i 5 zanimljivih činjenica koje možda niste znali o Erwinu Rommelu. Rommel je jedno vreme bio Hitlerov omiljeni general. Nakon uspeha 1940. kao komandant Panzer divizije, Rommel je prekomandovan u Afriku, gde je svojim genijalnim taktičkim potezima stekao visoku reputaciju, čak i kod neprijatelja koji su mu iz poštovanja dali nadimak Pustinjska lisica. Rommel je 1943. dobio zaduženje da koordinira izgradnju Atlantskog zida, niza odbrambenih utvrđenja kojima su Nemci planirali da slome neizbežnu invaziju saveznika na Evropu, koja se na kraju i desila u junu 1944. Rommel je na početku rata verovao u nemačku snagu, ali od početka 1943. njegova vera u pobedu je počela da slabi, baš kao i u Hitlera. Dok je sa ratišta dolazio u Nemačku, sve češće je viđao ruševine nakon savezničkih bombardovanja, kao i opadanje morala kod svojih sunarodnika. Tada je saznao i za koncentracione logore, prinudni rad, istrebljenje Jevreja i druga zlodela koje je činio nacistički režim kojim je služio. Zaključio je da Nemačka nema šanse da pobedi u ratu i da bi produžavanje sukoba jedino nanelo veliku štetu njegovoj zemlji. Rommel je stupio u kontakt sa grupom koja je planirala da svrgne Hitlera i nakon toga postigne dogovor o miru sa saveznicima. Nije se slagao sa idejama o ubistvu Firera, smatrajući da će tako od njega napraviti mučenika, već se zalagao da Hitler bude izveden pred sud i da se tako obelodane sva zlodela. Rommel je 17. juna 1944. teško ranjen kada je britanski avion napao automobil u kojem se nalazio. 3 dana kasnije desio se čuveni pokušaj atentata na Hitlera. Zavera je propala, a tokom istrage neko od zaverenika pomenuo je i Rommelovo ime. Bilo je to sasvim dovoljno da mu se zapečati sudbina. Iako istoričari ne veruju da je Rommel bio deo ove zavere, defetistički stavovi koje je imao u kraju rata bili su dovoljni da padne u nemilost Firera. Za Hitlera bilo je jasno da Rommel mora da bude uklonjen. Samo je bilo pitanje kako to učiniti, pošto se radilo o omiljenom generalu među narodom. Odlučeno je da Rommel bude ucenjen i primoran da izvrši samoubistvo, a da javnosti bude saopšteno da je podlegao povredama od ranjavanja. 90 godina stara fotografija budućeg diktatora, tik nakon što je napustio zatvor, još uvek uspeva da prevari mnogobrojne svetske medije, ali i izdavače. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom događaju. Naime, u pitanju je jedna od najpoznatijih slika Hitlerovog veoma dokumentovanog života. Budući diktator Nemačke pozira ukočeno pored automobila u svojoj zakopčanoj kabanici sa zalizanom kosom i čuvenim savršeno potkresanim brčićima. Iza njega se vidi tamni srednjovekovni prolaz. Ova slika je napravljena pre 90 godina, tačnije 20. decembra 1924. kako bi se obeležio Hitlerov izlazak iz zatvora Landsberg u Bavarskoj,
gde je proveo samo 9 meseci od svoje 5-godišnje kazne zatvora i gde je u stvari napisao svoju čuvenu autobiografiju Mein Kampf. Fotografiju je uslikao njegov fotograf Heinrich Hoffmann, a namera je bila da se objavi u Nemačkoj i širom sveta kako bi se videlo da se Hitler vratio. Kružeći u svetskim medijima tih dana, slika je nazvana kao Hitler napušta zatvor Landsberg, što je napisao sam Hoffmann. Ubrzo je postala veoma poznata slika. Hitler je čak ponovio scenu za Hoffmana nakon što je postavljen za kancelara 1933. godine. Ipak, kao što je to često bio slučaj, fotografija uopšte nije ono za što se verovalo. Zamak Landsberg još uvek postoji i još uvek se u njemu nalazi zatvor, ali nikada nije imao veliku srednjovekovnu kapiju poput one na fotografiji. Zaista, otvoren je tek 1910. godine. Kapija koja se vidi zapravo je elegantni gotski Bajrtor, najjužniji ulaz u stari grad Landsberg, koji se prostire skoro kilometar preko reke Leh. Zbog čega li je došlo do ove promene? Tajni tunel koji vodi do Hitlerovog bunkera otkriven je nedavno u Berlinu. Mada je ovo otkriće podgrejalo teorije da je Hitler lažirao sopstvenu smrt u bunkeru i pobegao pred kraj Drugog svetskog rata, putanja kojom vodi tunel srušila je nade onih koji veruju u tu teoriju. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom događaju. Bunker u Berlinu, koji je služio kao poslednje utočište zloglasnog nacističkog nemačkog lidera Adolfa Hitlera, ponovo je predmet ispitivanja, jer su istražitelji posle otkrića tunela razmatrali tvrdnje da je lažirao smrt i pobegao u Južnu Ameriku posljednjih dana Drugog svetskog rata. Prema njihovim navodima, tim serije Lov na Hitlera je uspeo da otkrije 5. i nikada ranije poznatu putanju za bekstvo iz Hitlerovog bunkera, prateći dosije koji tvrdi da je pilot Luftwaffe-a Peter Baumgart odvezao Hitlera avionom iz Berlina sa improvizovane piste tokom 29. aprila 1945. godine. Ovo je napredak, čak i u mom radu. U posljednjih 15 godina nikada nismo čuli da iz njegovog bunkera možda postoji još jedan izlaz, i to je potpuni šok, rekao je jedan od istražitelja. Međutim, nova teorija je pretrpela popriličan udarac kada je tim navodno saznao da je taj tunel vodio od bunkera do Tiergartena, inače ogromnog parka u centru prestonice. Najtraženiji čovek na svetu neće sigurno da iskoči usred centralnog parka, i to zaista nije logično. Zašto bi se kretao u tom pravcu, kuda da ide? Mora da postoji drugo odretište, jer Hitler je imao izlaz. Britanski list je naveo jednu teoriju kako FBI navodi da se podaci u određenim dokumentima odnose na bekstvo i pojavljivanje Hitlera ne mogu zaista i utvrditi. Ranije, tokom 2020. godine, istaknuti britanski istoričar Richard Evans kritikovao je ovu poznatu TV seriju, odnosno dokumentarac u svojoj novoj knjizi, karakterišući je punom nagoveštaja, sugestija i izmišljotina, dok se praktično nije trudila da se pozabavi čvrstim dokazima Hitlerove smrti koji su sastavili istražitelji 1945. godine. Posle pada Trećeg rajha, Hitlerov bunker je postepeno rušen i zatvoren, a samo je informativna tabla postavljena u blizini područja u kom se nalazio i služila je kao podsjetnik na postojanje objekta. Tajni tunel koji vodi do Hitlerovog bunkera otkriven je nedavno u Berlinu, i mada je ovo otkriće podgrejalo teorije da je Hitler, koji je inače bio opsednut bezbednošću, u stvari lažirao sopstvenu smrt u bunkeru i pobegao pred kraj Drugog svetskog rata, putanja kojom vodi tunel srušila je nade onih koji veruju u tu teoriju. Evo i 5 misterioznih činjenica o ovom neverovatnom događaju, ali i mestu. Adolf Hitler je svakako bio prvenstveno opsednut svojom bezbednošću, i ne samo da je mislio na tajne prolaze.
ulaze i izlaze u svojim poznatim bunkerima, ne samo u Nemačkoj, već i u drugim okolnim zemljama, već je bio i siguran da će ga možda u jednom trenutku neko od saradnika i otrovati. Jedna od tih tajni je i nedavno otkrivena, i to kada je Margot Volk, dama koja je radila u jednom od bunkera, odlučila da ispriča svoju priču. Naime, ona je ovu tajnu skrivala ceo život, čak i od svog muža, a onda, nekoliko meseci posle svog 95. rođendana, otkrila istinu o tome šta je radila tokom rata. Naime, njen posao je bio da proba hranu za lično Adolfa Hitlera. Volk je, naime, 2,5 godine bila jedna od 15 mladih žena koje su probale Hitlerovu hranu da bi proverile da eventualno nije otrovana, pre nego što bi mu se služila u strogo obezbeđenom komandnom centru Vučija jama. Centar se nalazio u sadašnjoj Poljskoj i tu je nacistički vođa provodio veliki deo vremena tokom posljednjih godina Drugog svetskog rata. Volkova je istakla da je Hitler bio vegetarijanac i da nikada nije jeo nikakvo meso tokom celog vremena koje je ona tamo provela. Bio je u stvari toliko paranoičan da će ga Britanci otrovati da je samo iz tog razloga imao čak 15 žena koje treba da probaju hranu pripremljenu za njega pre nego što bi je on lično pojeo. U to vreme, kada se rat već otegao i mnogi Nemci su morali da prolaze kroz razne nestašice hrane, imali generalno veoma oskudan jelovnik, degustiranje Hitlerove hrane imalo i svojih prednosti. Hrana je bila veoma ukusna, samo najbolje povrće, asparagus, paprike, sve što čovek može da zamisli, i uvek sa rižom ili pastom kao dodatak. Ali i devojke su bile u strahu, znale su za te glasine o trovanju i nikada nisu mogle potpuno da uživaju u hrani. Svaki dan su se u stvari plašile da li će to biti možda njihov posljednji obrok. Posle decenija ćutanja zbog sramote i straha od sudskog gonjenja, iako nikada nije bila član Nemačke partije, Margot Volk je svoju tajnu prvo otkrila jednom novinaru u Berlinu i to pre nekoliko meseci. Od tada interesovanje za njenu životnu priču ne jenjava. Volk kaže da je njena povezanost sa Hitlerom počela kada je pobegla iz Berlina od vazdušnih napada saveznika. Muž joj je bio regrutovan u nemačku vojsku i ona se preselila sa rođacima na oko 700 km istočno od Berlina u Rastenburg, tada deo Nemačke, koji će posle rata postati deo Poljske. Tamo je regrutovana u civilnu službu i naredne 2,5 godine dodeljen joj je posao degustatora hrane i računovođe za kuhinju u kompleksu Hitlerovog štaba Vučija jama, koji se nalazio nekoliko kilometara izvan grada. Hitler je bio tajnovit čak i u relativnoj sigurnosti svog kompleksa, pa ga Margot Volk nikada, kako kaže, nije videla lično, samo njegovog nemačkog ovčara Blondi i njegove čuvare SS-ovce. Hitlerova strahovanja za bezbednost nisu bila neosnovana. Naime, 20. jula 1944. godine pukovnik Wehrmachta Klaus von Stauffenberg aktivirao je bombu u pokušaju da ubije Firera. Hitler je preživeo, ali gotovo 5000 ljudi je pogubljeno posle ovog neuspelog atentata, uključujući i pukovnika von Stauffenberga. U popisu očevidaca svojevremeno 1944. godine nekolicina ljudi je bukvalno pala sa drvenih klupa kada je čula neverovatno jaku eksploziju. Pali su sa klupa i čuli nekog kako viče da je Hitler mrtav, ali nije bio mrtav. Posle ovog neuspelog atentata napetost u nemačkoj komandi je porasla. Volkova je rekla i da su joj tada nacisti naredili da napusti kuću svojih rođaka i da se preseli u napuštenu školu blizu Vučije jame. Kako je sovjetska vojska bila u ofanzivi i rat išao loše po Nemačku, jedan od njenih prijatelja iz SS-a posavetovao joj je da napusti ovaj kompleks. Ona kaže da se vratila vozom u Berlin i da se tamo skrivala, što joj je, kako se kasnije ispostavilo, i spasilo život.
Rekla je da su druge žene koje su sa njom probale hranu ostale u Rastenburgu jer su im tu bile porodice i tu im je bio dom. Tu su i dočekale ulazak sovjetskih trupa. Kasnije su Rusi, nažalost, ubili svih 14 ostalih devojaka. Margot Volk je bila jedina žena koja je preživela sve uzorke Hitlerove hrane, jedan atentat na njega, čitav Drugi svetski rat i sve posle ratne godine, podeljenost Nemačke, izgradnju Berlinskog zida, ali i njegov pad. Ali jedan drugi bunker, i to onaj u Berlinu, je bio značajan za Adolfa. Bunker u Berlinu je služio kao poslednje utočište zloglasnog nacističkog nemačkog lidera i bio je ponovo predmet ispitivanja, jer su istražitelji posle otkrića tunela razmatrali tvrdnje da je u stvari ležirao smrti i pobegao u Južnu Ameriku poslednjih dana Drugog svetskog rata. Prema navodima ljudi koji su detaljno ispitali dokaze i rekonstruisali sve što se dešavalo u ovom bunkeru, uspeli su da otkriju petu i nikada ranije poznatu putanju za bekstvo iz Hitlerovog bunkera, prateći deklasifikovani dosije koji tvrdi da je pilot Luftwaffea Peter Baumgart odvezao Hitlera avionom iz Berlina sa improvizovane piste 29. aprila 1945. godine. Ovo je posebno zanimljiva činjenica, s obzirom da u poslednjih 15 godina nikada niko nije čuo niti navodio da iz njegovog bunkera uopšte postoji još jedan izlaz. Nova teorija je međutim pretrpela popriličan udarac kada je isti taj tim navodno saznao da je taj tunel vodio od bunkera Tiergartena do ogromnog parka u centru prestonice. Neki tvrde da ovakvi navodi nisu previše realni, jer najtraženiji čovek na svetu neće sigurno da iskoči usred centralnog parka. I to nije logično. Zašto bi se kretao u tom pravcu, kuda da ide? I mora da postoji neko drugo odredište. Drugi ipak smatraju da je Hitler svakako imao izlaz. FBI takođe navodi da se podaci o određenim dokumentima koji se odnose na bekstvo i pojavljivanje Hitlera ne mogu utvrditi. Ranije istaknuti britanski istoričar Richard Evans kritikovao seriju Lorda Hitlera u svojoj novoj knjizi, karakterišući je punom nagoveštaja, sugestija i izmišljotina, dok se praktično nije trudila da se pozabavi čvrstim dokazima Hitlerove smrti koje su sastavili istražitelji 1945. godine. Inače, posle pada Trećeg rajha, Hitlerov bunker je postepeno rušen i zatvoren, a samo je informativna tabla postavljena u blizini područja u kome se nalazio i služila je kao podsjetnik na postojanje tog objekta. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.